Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabar kabang akwa ban update chuchu yaki paitba no song snong jong kejela. Hakabidei bat ka sampel kabang ijusim man kasni, ka sampel kabang lasim bat la test menta kasni kapoi hajar sanpo saungut nangta ka report ka benglayo bat kabalong negatif kalong hajar kendai spa nriu pho nyongut bat kuma positif si phongut gitu ki bayo ikatu ka kenyang jingpang kila syat kila klain ba menta bat iwei pada la syai ka sngi ngidang sim ni ka sampel ngin pha ban test biang bat la syai kan long ka test ka basau namar ba laisin la de test ya i Sisin kalong negatif, arsin kalong positif, nakakadaw lasyay kaski biyang ngintes ya i. Tenray kumba kalong i kamet kapad jong inay bapang isyad iklain ilong normal. Tenray kajingdon utu kanyang jingpang hakamet ke jong i kampat kuj hadu kanikasngi kabamenta.